Koe pepa whakamua ha niwe ni whakahingoe koe Conventions on the Rights of a Child Niue's initial report koe whakamoli mo whakamunue nei ke hawhaleile kwa mole. Lo he tokolonga te mamatua mo e tau whanau kwa umboe au tu ke tau whakaluanga nei mo e tau lilifu ni kwa hako mai fuki ke he motu. Tu mau e o moi he ki pule ko Olaf Jacobson ke he tau whakaluanga si pihia fuki ke he tahu kui mai he UNICEF ko Dr. Isai Mboni. Whino ngā pūra nau pepa ne tohi hangao e ke tau whanau ha tau tū. Haka hangao e whikau nei ke tau tū tau mamatua ke he reweki anga he tau whanau. Si roi au ai hong e tau tama tau tū. Ai whi tama ne nofa masamasakarea he motu nei. Au e he reweki whakamitaki he tau tū tau whanau. Ai tunga e he whakakise atu he takitaki ne hau e Dr. ECA lahi anga i o mena ke tau se tau tōre tau mamatua. Mahani tau tōna mtoi. Mahani mitaki, mahani whakalilifu. Whakatumau e tau mahani mitaki ha mtoi. Fufuala fuki e tau lolongo mo e tau koli ne kua whakatatai ke hea.